pini nili la so video along nali tum mafan voreng AWARSAI puthak sinang than pon ikpo lapen AWARSAI men bang ke pena ana bang po abang pitum arjulong po tahailo mate chini po tahailo lake NHM thupen mate National Health Mission another pen CHO mate community health officer jolo so post do post bang ke 600 so se nali tum thek ponong po so video arlo lase aprang se nilimen la bang ke avinasteron la penon ke lang bom la bang ke nali tum coaching hona channel lo Karbi 2.0 YouTube channel la pen la so channel lang jong si kumane abang po abang pinang komri milang po nali tum coaching on pen subscribe ikon la pen adung head bell arjanta berik deno la pen monon fit nali tum ason video ke thek loing fan mate voreng AWARSAI lapen kapre ke scheme lapen kopi pine documents ka apply la so puthak nang litum la so channel la long pon ad po la se pada depend men chathan pon nang kan ansi salary ma lapen kichenga det command tu ma koson si ka apply ning ma lapen advertisement alo hai huita lang pon nang tangte pada depend pen pangcheng pon nang lapen nalitum la screen along stame amen bang thek ponlong ikpo NHM Assam post details lo la bangke la pen name of post bangke la dak CHO mate community health officer post la pen number of post bang dak 620 ando la pen education qualification kinai bangke kachar leng deng bangke the candidate must have passed BSc nursing na thu ke pass tani la pen post basis mate BSc nursing lahi ki untang abang phu abang pinangi lepen certificate mate course ke antang abang phu abang pitum nangi lason that the candidate shall submit certificate for the principal there the lason certificate bang nang wekpo lepen salary puthak lang dam lo pol dak chiklong jan mate monthly long 25000 anlong ponni lepen performance basis activities up to 15,000 ako dak piponti lapen application fee lang dam lo pulte there is no application fee to pay dak bang sekang sita application fee bang nang nelo lapen age limit lang dam lo pulte the candidate must age should have less than 35 years an nang po lasong bang molam nang po lapen job profile bang nang tum dak thek po nang po dak pen an dinglen pen ki tok do lasna ni tum lang pon ikdeno lapen selection process bang the eligibility candidates will the selected basis aggregate percentage scored by the candidate in the last qualifying degree diploma labangke degree mate diploma ki untang la 100 percentage men sedak select poni pusi ki pus tame labangke mo fit nani tum apply do no ning hang bang pho bang fitum la puta mo chini pola pen ka apply ni a process tadak piklang lo interested and eligible candidates may apply online HSM CHO Recruitment by visiting official recruitment matter so a portal so video description along ka apply a link to pola so link nani tum dami go dak dam igdet pen nani tum da important link theklongi web link option no nani tum ber exam nang po la pen next abang ke tum dak theklong po next click on the online application plus dui screen along theklongi lo online application dim ber ignang ponali tum lapen kenang sosot personal details lapen documents amukhai hui banali tum dak pen upload ignang po lapen upload tang thai apinali tum submit nang po submitted pen apit nali tum take a printout of the application form lapen nali tum printout igdat nang po jo harmu bang lapen important documents ke nai bang ke dak documents ke nai bang ke copy pilo pol the final year marksheet nang po final year BSc so marksheet nang po lapen professional final degree certificate nang po lapen the registration certificate from Assam Nursing Council registration certificate nai under Assam Nursing Council under pen lapen age proof of funds taminang po nanitum pan card lapen der birth certificate do pol der la tapidun me lapen aku dak talk to do olang candidate applying under the reserved category will have to the attest a copy of their case certificate nang pola pen certificate from principal of the nursing college nason dak dulang lapen nason tak sidak penang an documents bangke nani tum dak submit nang po lahai hui documents lo
lapen date lang download pulte last date nali tum dak pen mate starting date lang poni go starting date bang 31 pen sidak cheng pon lo lapen last date bang ke labangso chiklo 26 ando la song bong molom nali tum apply den mila lapen la so link long wang lo pulte nali tum APHUTHAK format la so a form to dak pen download long pola pen online application form to dak pen download long pola pen advertisement to nali tum dak pen download long ekpo asithiek pen nili nampik langi fan advertisement nampik langi fan nili dak pen bori pon po advertisement alo bang nali tum the screen on tek polang po da ke tok teng sedaka tok pon iglo lapen pinaan details da ke tok do nalas nali tum nili ta dak pinaan eklar dak lam bana than pon edit po jans nang than thai lo pelte a video bang dak pinaan dinglen son po lapen ada ke tok teng sedaka tok iglo nali tum jans advertisement alo nai pelte nili fan whatsapp na homri ego nili stami nali tum afan nang sen ikpo jo la hello advertisement alo nali tum lang ik denon nili सबसे ऊपर ना भी बना ली तुम fan screenshot ता मिला ली तुम एन एक दिन जैसे किनांग साथ बोलते हैं जो डक टॉक एड लो लाई है डक लांग एक पर मिला ना ली तुम lapen apus to dak 620 ando la si ding hang abang phu abang phitum offline sitame online sitame nalitum apply dun egon lapen offline ka apply ning pulat nalitum na fan nilia form to jisu wets tan pek lang pon ekpo la si video bang sab te skip igrin nalitum video bang lang ek thorno lapen na form bang la hela nalitum dak pan thek ponang po dak ka fill up ning bang la ana wet ajisu wet hi hek sitame la ba online ek kai apply a form ang lelang la bana litum dak thek ponong po pia form of na litum dak pen lang poningon la pen sa form na nai puta nili la phana humri gon nili stamina sen pon ekpo la pen online application aphanta nili dak pen apik lang pon ekpo na litum la pen online application afana litum video description along stami link long po la so link long wang det pen final litum dak thek loi la sonar jan chik lang ekpo online recruitment application middle NHM lalo lapen son arjana chik lang ekpola dak penal tum select post long penali tum dak pen select panang po community health officer la select manego lapen dak pen male ma female manali tum dak pen chongwai panego first name middle name last name date of birth email id lai fill up thai finali tum la next number ego next number det pen fidak ako kaprek nang chik lang to ekpo nali tum thengna lapen aprang nili da napik lang pon ek thek theret po the ma nili bangke mobile pen penak posim madu phante apply pi thek thedet जी अथेमा डॉक्यूमेंट्स का अपलोड दा हो सिक साक दाक ती मोबाइल पेन पुलते लस नाली तुम तो अप्लाई पुलते पीसी मत लैपटॉप पेन नाली तुम अप्लाई दुन इकोन दाला पुले थां का सिक साक अवेलो ला फॉर्म अपलोडिंग लाई होय बा डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग बंगा थां का सिक साक अवेलो लस मोबाइल पेन सब सो सिक साक चैट ती दो स्टमी मोबाइल पेन स्टमी अप्लाई में लपेन आदर के सो बा आरएम के दो 6GB 8GB dolai tum mobile pen bange apply ikme yela hello asipini video long mala ancholo la se mo next video long la chi tong thang la pen sonalam la so video nani tum ka apply duni copy pine ka siksa na nani thek thi do plen li phan na homri go ni list me na chirap dunia phan se body ik pola sipini video long mala ancholo do me thak me ka do ka vi Karbi 3.0 YouTube channel ke lang ara do on phastame ni hen pen kardom